voin hi August ni somparuk tho tan ni nia Mizoram zonal chuan in zava in du sangna chipai kan hlana cha u tuntruma hian khovel chanchin thar langsar le bengver zual deuhte kan thlir ho don ani kumsang ni sompalia sai chal khono pang somni pasari vel khwai khemtu eislal mingmoya kumsom thum pakwa sai chal chu district court champhai fast track court chuan kumsom panga chung lungin atang tu le cheng sangria choi turin a hrem hemi chungchanga hian court chuan August ni som pakhat khan judgment order ati chuaka eislal mingmoi hi saichal primary school a anghet lovin a thoka kumsang ni pariata education volunteer teacher angin a thoktrana education volunteer teacher tram atom nu kumsang ni som pani atangin VEC sumhangin roi chunzom ani sang ni som pakhat atanga sang ni som pali in karvel khan no pang somni pasari ayat lem lo kumria atanga som pani in kata chu akwai khem thina pu ani sai chal khomi te chuan no pang te chuan an chunga zirti tu che dan chu an soi chuak ngam lo thina no pang te chuan an chunga eislal mingmoya che dan chu an soi ho ve thina an soi ho thom chu puitling in an hriat nuwa an zol fia no pang te point an soi chuak ta ani anti sai chal PS a zirti tu pension to pakhat chuan eislal mingmoya no pangte a khwai khem dan an zir chiana no pang somthum pani a khoi man nia an hriat thu an soya police te ro chon no pang somni pasari a khwai khem ni in an soi thung nu le pa then kha soi danin eislal mingmoya chuan zirlai no pang an zirlai thiam lo te chu a ban tlai tir thina chuta chuan no pang te chu a khwai khem thin kumsang ni sompali November 30 lama ngopa police station a an mana ngopa a anlang nuwa champhaya eislal mingmoi hi hroile anita ani India zalena champha voi somsari pangana lomna puala Esther namte lunglei no pang le athat Assam rifle lunglei thokdunin music video anti chua jana gana mana chuani kha chung lekin YouTube pa thlir tu maktadoi anei tlingman Mizo music video chuan hetiang za thlir tu nei tling rang ber ani lunglei mei cheno pang kungami lek Esther namte hian jana gana mana hi asamoin tha Assam rifle lunglei ten music video anti hnum boka India ram hlapui ber ani bok nen thlir tu an pung chak hi amak lo rualin hun rei lo te chuanga hetiang za thlir tu an om ero music video siam tu te bei sei phak ani rinom voin chun thleng khan YouTube a thlir tu maktadoi khat point panga chuang anom to ani Haiti khotlang lama ka liamta inrin ni August ni sompali khan magnitude 7.2 ana in lirang hinga lirhing in chiana athlena hian thi mi zathum pali an tling towa midang sang khazaria chuang in hliam an tuar building tam tak a chebok lirhing in tan hi an ram ko pui Port au Prince khotlang lam kilometer za somni panga vela hla a ani chan chuan na thok tu te chuan lirhing wanga in chim hnuaya tang te chan chuan na an tho chun zom reng ani Prime Minister Ariel Henry chuan lirhing tualna saber Liz Kayes khua chom dolna sang a thon tir ngala nimin khan ama poi he khua hi atloni Prime Minister Henry chuan chiana thlenga wang hian rampuma thakha chunga tan state of emergency puang hala lirhing in chiana thlendan te hriat chian ani ma chuan ramdang te puina adil don ri lo tu asoi thil poimo ma saber chu inchim hnuaya tang te him takalak chu phot ani atia liam tuar te en kolna konga International Red Cross le hospital sang ten theito pa an pui thu soin an ram mi puite tangrual turin acha ngal ani US a Shileng in si omlama panhnuwa Delta variant wangin sikai an pung chak thar le le a no pangjinga sikai damdo ina da lu ngai po an pung hle US Department of Health and Human Service in Inriniliam ta data ati chua kumsong pani nuai lam sikai wanga damdo ina en kolmek sang khazakbo pani an tling ti an choya
hei coronavirus kai hnoya damdawi ina enkol mek 2.4% an tling phahial ani US a hian kum som pahnih hnuailam te chuan covid vaccine an la la ve thei ri lowa hei wang hian hrileng a hluat thar le awangin an din min pawh a der thon pha nia sawi ani health official le disease expert te chuan America mi te chu vaccine la turin an ngen fowa Delta variant dar le awangin hrikai thipui le damdawi ina da lu ngai pawh an pung chho le tian sawi hrileng hluat thar lia a bikin vaccine pek chhuah tlemna bial te chuan an tuar zual niin an soya White House Chief Medical Advisor Dr. Anthony Fauci chuan tuna hrileng le mek chu vaccine la lo te hnena adar ani ati US mipui vaccine la thei chin za a somnga point panga chuan dose kimin an la towa dose khatna chau la hi za a somnga point pali an awm bawk heti lai hian mi maktaruai tel vaccine la du lo an awm ve mek bawk ani Mizoram sarkarin COVID-19 hrileng a do hne theinan Sport Department chuan phullem an phah sau ti ramhruai tiu ten an soi chu mipui zalo na ani ti in phullem phah manga COVID-19 ripui do tum hi mipuin an khop kham lo ti in Congress Party chuan an soi Inrini Khan MPCC Media Department ten Aizawl Press Club a chanchin thar la khawm tu te komin an chairman Dr. Lalian chunga chuan sarkarin COVID-19 le RT-PCR ado kop chu mipui lamin an tuana sa hle ani ati April ni sari dai tua sarkar lai pui chuan State in Health Secretary Commissioner te lekha athona India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package hnuaiah laboratory din na turte laboratory omsa ti changtlun na turte ruang manna engkim a om thu tarlan ania he package hnuaiah hmalakna te hi 100% central sarkar tumtur ani nge heti chung hian Mizoram sarkar chuan laboratory din bel lam angai tu adu mi alowa lunglei civil hospital a RT-PCR kholbun ani lo nan Guwahati High Court Aizawl bench a sarkar ukil thaberber mangin theito pachuwa a hlo cham ta hlau zawk ani ati RT-PCR manga sarkar politics kheldan hi mipui thriselna tan a hlo om tak le mipui zalo na dik tak ani ti in Dr. Lalian chunga chuan a soi Congress Party chuan mass testing nei tlai ani chu mipui tan apoi ani atia hei hi Mizoram COVID-19 tarwak na chan pakhata kan ngai ani ati bok June thla a mass testing nei an rotna te sarkarin ngai thla se chuan Nikum Atangkhan District Hospital tena RT-PCR laboratory din bel zung se test tam zawk khi RT-PCR manga test ni se tun din mun hi kan thlen arin omlo ani sarkarin RT-PCR laboratory adin bel du tlat lo wangin veng le khua engemaw zata hri an kai dar ta renga tun din mun hi kan thleng ta ani ati chom dona lama sarkar hmalakna awm lowa second wave a pawh lockdown ni za chung kan puan to wangin mipuin torna anasa lia mitam tak keizona a buai pha a chom dol ngai chung ko sang tam tak an awm pha ani ti hetiang nga kan din mun ani chungin chom dona lama sarkar a in seng du lowa chom dona lian tham siam tura sarkar ngenin omzia omlo mipui tho khawm hmang hlira chom dol ni sem chu ania sarkar budget atangin cheng khatma man ani lo ati lockdown wanga har sa te hnena chom dol na peturin sarkar hian sum ani nga to kani ati bok Dr. Lalian chunga chuan hripui len tho hna le tho thumna lo thleng mai tur atan in bua saina nei thalawa sarkar apua first wave a kan tornat vak lo wangin sarkar in thlada state dangai Mizoram in COVID-19 wanga thi kan ei tlem ti te hi soichia kan ngai lo atia health infrastructure timasona lama central sarkar a in huam thui hlia hi rem changa laka hrisena ru rel timason lama nasa taka tanla khun ani lain malakna achak tok lo lia second wave in min wai meu chuan sarkar malakna atok lo zia alang chiang hle ani ati bok Mizoram puma hrikai en kolna ZMC a chau siam ania Aizawl baka district sang dedicated hospital hi siam ni se nuna chan po hi kan tlem pha ngei arin omani ti in a soi
COVID-19 si wang hian damdoi en kolna le hrisena lama sarkar lai pui po a inhawnga mitlem te hlawngna tur pulem pha mai maya si hi do lovin sarkar lai pui inhawna hi rem changa la a hospital omsa ti changtlunna tura hmunru tha le changkang leite doctor nurse paramedical te lak bel chur theina rem chang ani ati RTPC arangte hi district hospital tena bun ni se Dr. Lal Lien chuanga chuan ati bawk Mizoram sarkarin COVID-19 sileng adona konga ati fu tok lo rang te en hian Health Minister Dr. R. Lal Thanglin a hian mawpurna a hlen zo lo hle ani antia mipui za lo taka tongkam chak chuak tu Sport Minister hian ngaidam adil nge tur ani Congress Party chuan anti bawk Finland Member of Parliament Paivi Rasanen chuan Twitter a Bible chang a post awangin hun rei taka chung thu ngai tu ani nuwa lung in zel tang tura a chung thu rel ani Paivi Rasanen hian kumsang ni sompokwa nei in ang in kopte hun buat saya Evangelical Lutheran Church te an telawangin Twitter a na takin a soisela nei in ang in kop pathian in adu lo zia le sual ani zia tarlan na Bible chang Rom bungkhat chang somni pali changa ni sari thuziak alangar langbok mongko hur ho LGBTQ thlop tu te chuan an mani huatna mi ril ruwa tu atum ti in kumin kumtir khan Finland MP la kai hian thuboi an theluata thiam lo chantir ni in kumruk thleng tang thei turin ko chuan ati thuta ani alaka huatna le ro rena thalo tak mi ten thlentir ma se Paivi Rasanen ero azam pa lowa engkim hi pathian kota omvek ti kachianga wantlang ma a Christian te nundan tu diktaka midang anun ve theinana huai sena petu ni thei ka du hle Bible zirtina diktak hi ka din pui tlat zelona kapuang zelbokang keima anga ti ve turin Christian te ka somani ati Finland a hian sakho zelen na in hmun lai lum achang tamang lo hi poi ka tia Bible zirtir dan hi kapom arem lo em ni Bible hi wantlang hmuna da le Bible in mirsil anga midang zirtir hi phalsak kan ni taloem ni rinna le sakho zelen na chungchang kan ramin kan kalpui dana hian zona tam taka omani ti in Paivi Rasanen chuan a soi khovel puma ama thlop tu tam tak anamo wangin aloma pathian in tong trai tu le Bible chia tura miril ruwa na atho wangin pathian in thil thatak ti tum ani in aring bok thu a soi Paivi Rasanen hi Finland politics a milang sa tak ni in sangkhazakwa somkwa panga tangin MP ania sani som pakata tanga som panga chung khan Minister of Interior ani bok ole viewer ta hne nangin na hanse ve leila kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti kha milo me sak ve ngei turin kan ngen chawa kan video upload tharte in lo mu zung zel theina turin notification bell kha in metanga ola in da don nia